Ka Menteri ka Sorkar Pering Keberikmi Ekatanat Women and Child Development ka Annapurna Devi Kalalet Sharibhoi District Banjurib ya ka jing penteri kami ki skim Sorkar Pering halor ka kot ka khya jong ki khenna ki jing pule ki khenna bat kalat kamai Kalalet jingo ki jaka ki bakongsan kum ka Primary Health Center Haberni Hat bat Aganwadi Center Hasaiden Hanongpo bat yakren bat ki kime ki khenna bat ki self help group Ka Devi Kalayaro ya ka Early Childhood Development Mission jong ka Meglaya bat ka Safe Motherhood Scheme jong Menteri Rangba ka Jilla. Kala pentikna ba on persyang ban penyar ya ka program Supplementary Nutrition Program SNP bat ka Integrated Child Development Services ICDS Shakishnong ki baduna ka jing Shakri. Kala penkot ya ka jing let jingo da ka jingelang jong ka jing kpi benya halor ka jing ya chaprang jong kini ki jing thmu. होगा या फिर सीधे प्रेजेंटेशन पे चले? मिशन है, मिशन के तहत चाहे वो बच्चे हों महिलाएं हों उनको बच्चों के जन्म से लेकर कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके 5-7 डिपार्टमेंट मिला कर ये एक मिशन के तहत काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमें लगता है कि इस स्टेट के लिए बहुत ही बढ़िया और ये आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा यहाँ राज्य के लिए। Mentakas ki uba edi